Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2024 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama muramahoro. Turi amahoro mushakamba, mwiriwe neza? Yego twiriwe neza muri gahunda nyinshi zatumye tutatangaza amakuru ku manywa ajyanye n'intambara, ariko aho tubonekeye ntitwaryama tutagejejeho abantu amakuru bwana Sentama. Nta kubaryama rwose, ntabwo amakuru twayaryamana tutagejeje ku bakunzi bacu, cyane yari amakuru meza nkaya cyangwa aryoshye nkaya. araryoshye cyane byo. Araryoshye araryoshye mushakamba. Twari twarabuze ibihamya, ariko ibihamya bya Kongo noneho turabibonye. Twabyifuje kenshi ngo ngora nitange ukuri kwayo, ariko reka dukoreshe ya mvugo ngo imenye umuceri. Rwose Kongo kuri kwayo kugiye ahagaragara kuragaragara, reka twikomereze. Abakunzi bacu bumva aya makuru araryoshye, nta kongera gushyira abantu mu gihirahiro batazi bibaza batese bimeze bite. Yego. Ukuri rero turaza kukubona, ukuri kurahari ku bijyanye n'icyabujije inama y'abaperezida. Ukuri kurahari rwose, gihamya irahari cyane. Hari leta isebye rwose ku karubanda, bavuga ngo ihemye mu bakwe. Niko bimeze. Ingingo ni izihe? Ingingo turaganira kuri FARDC, irimo kwemera ko irimo kuraswaho bikomeye na M23. Irimo kota umuriro ukomeye cyane mushakamba. Cyane rwose bemeye. Ikindi rero FARDC nanone wagira ngo ni umunsi wo kwemera. Wagira ngo uyu munsi ni uwo kwemera, nanone yemeye ko abasirikare bayo basahuye amaduka y'abaturage muri Rubero bahunga urugamba. Yego. Ingingo ya gatatu rero, Angola yamennye umuceri. Yamenye umuceri rwose, ni n'ingingo ishyushye turi buze guheraho nubwo ariyo ya gatatu. Angola yamennye umuceri. Angola yoherereje ubutumwa u Rwanda mu gihe kopi y'inama y'abaminisitiri yo kuwa 14 z'ukwa 12 yagiye hanze. Ubundi rwose ni kopi igaragaza ibyaganiriweho, ibyari kuganirwaho mu nama yo kuwa 14. Yego. Ariko rwose yagiye hanze kandi iduha ukuri kuzuye. Sinzi uko nabivuga, ahubwo reka tubijyemo mu buryo burambuye kugira ngo tureke kwicisha amashyushyu abadukurikiye. Uko ni ukuri, reka twinjire muri uru rwandiko. Ni urwandiko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Antonio Tete yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Akaba yararwanditse mushakamba ku itariki 29 kuri 30 z'ukwa 11. Yego. Arwandikira mugenzi we Nduhungirehe, ariko uko rugaragara biragaragara ko na Nduhungirehe yari yabanje kumwandikira. Ibi rero uru rwandiko icyo rugaragaza, bashyira umucyo kuri kiriya kibazo cyabujije inama y'abaperezida kuba. Noneho uru rwandiko ruranagaragaza ko nyirabayazana ari Kongo. Twavuga ngo rusebeje Kongo. Ruyishyize hanze rwose. Ngo ni ugutamaza. Rayitamaje. Ni urwandiko ruri mu rurimi rw'igifaransa, ariko rufite umutwe uri mu giportige, mu rurimi rw'igiportige. Nk'ururimi rukuru nyuma y'ururimi kavukire rwa Angola. Yego. Aha rero ariko ibindi bice byose biri mu gifaransa. Yego. Turahera igifaransa rero. Antonio Tete aragira ati Excellence et cher frère, nyakubahwa kandi muvandimwe. J'ai l'insigne honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 novembre 2024 en réponse à la mienne du 28 novembre 2024. Ni ukuvuga kuri 28 z'ukwa 11
uyu minisitire minisitire Antonio Tete yabanje kwandikira Nduhungirehe Olivier Nduhungirehe minisitiri w'u Rwanda yego w'ububanyi n'amahanga noneho amwandikiye Olivier Nduhungirehe amusubiza kuri 30 kuri 29 z'ukwa 11 numva urwandiko rujya kumara ibyumweru nka bingahe nka 3 yego ariko ikigaragara ubwo Nduhungirehe kuri 30 nako Antonio Tete kuri 30 arongera asubiza Nduhungirehe yego urumva ko byagiye bikurikirana turimo dusoma aramwandikira rero ko yishimiye kumumenyesha ko yakiriye urwandiko rwe rwo kuri 29 z'ukwa 11 2024 rwasubizaga urwo minisitiri Antonio Tete yari yandikiye minisitiri Olivier Nduhungirehe kuri 28 ni ukuvuga yamwandikiye nka none ndamusubiza nk'ejo yego none aravuga ati j'ai saisi cette occasion pour vous informer que j'ai fidèlement transmis le contenu de la dite lettre à son excellence João Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, qui m'a instruit de vous demander de transmettre le message suivant à son homologue, son excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je cite. Ati mfashe uyu mwanya ngira ngo nkumenyeshe ko ubutumwa bwari bukubiye muri ruriya rwandiko nabushyikirije uko buri kose bwuzuye ku buryo bwuzuye nabushyikirije nyakubahwa perezida wa Angola Manuel González Lourenço ampa amabwiriza y'uko ngusaba ko ubwo butumwa wabushyikiriza mugenzi we nyakubahwa perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda noneho akavuga ati je cite ndavuga ibikubiye muri ubwo butumwa aho byumve neza kandi n'abadukurikiye badutega amatwi babyumve neza yego icyambere le président João Lourenço González remercie son frère le président Paul Kagame pour la rapidité de sa réponse et sa réaction à la proposition ayant trait à la question du M23. Président João Lourenço Manuel González arashimira umuvandimwe we Perezida Paul Kagame kuba yarasubije byihuse kandi akagira n'icyo agaragaza ku bijyanye n'ikibazo kireba M23. Icya kabiri yego le président João Lourenço Manuel González informe son frère que la partie congolaise République démocratique du Congo a été mise au courant de la position du Rwanda sur le dialogue avec le M23 et de la proposition de la date du 15 décembre 2024 pour la tenue du sommet tripartite à Rwanda. Perezida ahangaha rero niho hagaragaza icyabujije inama kuba niho ruzingiye niho hanyomoza Kongo bimwe yavuze ngo u Rwanda rwazanye ingingo nshya ntabwo ingingo yari nshya reka tuhumve hadusobanurire reka tuhumve kuko bigaragara ko Kongo yari yamenyeshejwe le président João Lourenço Manuel turi hamwe yego le président João Lourenço Manuel González informe son frère que la partie congolaise République démocratique du Congo a été mise au courant de la position du Rwanda sur le dialogue avec le M23 et de la proposition de la date du 15 décembre 2024 pour la tenue du sommet tripartite à Rwanda.
perezida João Lourenço Manuel Gonçalves wa Angola aramenyesha umuvandimwe we. Ubwo umuvandimwe wavuga hano ni nyakubahwa mugenzi we. Nyakubahwa mugenzi we, ariko perezida wa Repubulika y'u Rwanda aramumenyesha ko uruhande rwa Kongo rwamenyeshejwe ibikubiye muri bwa butumwa, rwamenyeshejwe aho u Rwanda ruhagaze, ikirebana n'uko Kongo yaganira n'umutwe wa M23, kandi n'ikirebana n'inama y'inyabutatu yo kuri 15 z'ukwa 12/2024, inama ihuza abakuru b'ibihugu uko ari batatu. Urumva ko ahangaha Kongo yamenyesheje. Yego, reka dukomeze. À ce sujet, birebana n'ibyo, il a instruit que vous transmettiez à son frère que la partie congolaise a donné son accord sur le dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi, aussi bien que sur la proposition de la tenue d'un sommet tripartite en date du 15 décembre 2024. Ahangaha rero niho havuguruza Kongo. Abaho kubirebana n'ibyo, kuri ibyo yamenyesheje yatanze amabwiriza ko wamenyesha. Iyi ni Minisitiri Tete wabwiraga mugenzi w'u Rwanda, wamenyesha umuvandimwe we ko uruhande rwa Kongo rwemeye kuganira na M23 mu rwego rw'ibiganiro by'i Nairobi. Yego. Kandi uruhande rwa Kongo rwanemeye ko iriya nama y'inyabutatu yo kuri 15 z'ukwa 12/2024 yaba. Urumva kugeza ahangaha barumvikanaga. Aha Kongo irakongotse. Aha rero Kiseke darakongotse neza neza. Urumva ko kugera ahangaha barumvikanaga. Kiseke daratsinzwe, reka tubivuge gutyo. None se ko umuhuza bivuze Mushakamba, abantu iyo bari mu biganiro nk'ibi ngibi bigambiriye kumvikana kugira ngo bagere ku bwumvikane nyabwo butanga amahoro, hari igihe uruhande rumwe iyo ruvuze ikintu ushobora gushidikanya. Yego. Ariko iyo umuhuza avuze, yego, ubona nta kubogama kurimo, akabishyira mu nyandiko. Oya n'umuhuza ntiyabogama, kuko umuhuza ubogamye ntiwawe ugihuje abantu. Icyo gihe hari uruhande rwanavuga ruti turabiretse, arabogamye. Yego. Ariko urabona ko Angola nta nyungu ifite zo kubeshyira Kongo. Ndetse n'igikurikiye uwo munsi Kongo yagiyeyo ijya guhura na Angola. Yego. Kuko iyo bitayizeye ibona ibangamiye ihengamiye ku Rwanda ntiyari kujyayo. Yego, reka dukomeze ahangaha. Sur ce, le président João Manuel Gonçalves Lourenço a également demandé que vous informiez le président Paul Kagame qu'il va formaliser l'invitation au sommet de ce lundi 2 décembre 2024 et procéder à l'annonce publique du dit sommet. Voilà ko ubutumire ubutumire bwagombaga gukurikiraho ku itariki 2. Ukuvuga hafi ibyumweru 2. Noneho ati veuillez accepter chers collègues l'expression de mes meilleurs sentiments de fraternité. Ko no gusezera, urabona ko yarwanditse kuri 30 z'ukwa 11 2024.
aba ari nabwo arusinya. arasinya Tete Antonio, ministre de relations extérieures, ministre w'ububanyi n'amahanga. Mushakamba, uku kwivuguruza kwa Kongo reka tukurebe. Ibi rero hari ikintu nge binyemeje bavugaga nari ntaramenya, ni uko ibi bintu byangiritse nijoro. Ibi bintu byangiritse nijoro, ngira ngo urabizi ko abaminisitiri bakoze inama muri 14 iranatinda igera mu ijoro cyane. Ibi rero ni hariya byangirikiye, niho byapfiriye, naho ubundi guhera mbere bumvikanaga ko inama izaba kandi n'ibyo bazaganiraho barabyumvikanye cyane rwose. Ibi biragaragara uku kwivuguruza kwa Kongo ikivuguruza ibyo yemeye ko si ubwa mbere. Muri ibi biganiro ni ubugira kabiri. Yego, bibaye mu buryo bugaragara. Ntabwo ari kabiri, ni kenshi. Niyo mpamvu nawe mvuze ngo hari bibaye mu buryo bugaragarira buri wese. Yego, kuko uburyo bwa mbere bugaragarira buri wese, baribuka igihe Kongo yaranze kusinya ko ikijyanye n'ingamba z'ubwirinzi zaza zikurikiye cyangwa zaza nyuma yo gutsinsura FDLR. Yego, icyo ngicyo bari banze gusinya ubwa mbere, ubwa kabiri barasinya. Icyo gihe ni Kisekedi ubwe wihamagariye, mbere yo kugira ngo Kayikwamba isinyeho yahamagaye Kisekedi. Yego, ahamagaye Kisekedi ati wibisinya. Yego, bagiye mu nama amahanga bakubitaho igitutu, Kisekedi arabisinya. Yego, yohereza nuza Kayikwamba ajya gusinya. Ejo bundi naho barabyemeranya byose, baraboherereza barakisute cyangwa barabyemera, ariko ku munsi bagahuye ngo babisinye bemeze kuzabishyira mu bikorwa, Kongo irabyanga. Ibi ngibi icyo bigaragaza cya mbere, niyo haramuka habayeho ko Kongo ibyemera bundi bwa kabiri yisubiraho, nta cyazatumenyesha ko nta n'icyazatwemeza ko Kongo yazabishyira mu bikorwa, kubera ko niba umuntu yarasinye wenda tubyite ku gahato. Yego, urugero wenda ku cya mbere cyo gusenya FDLR yagisinye ku gahato. uwagisinye ku gahato ninde? Ni Kayikwamba. Ku gahato kandi ku gahato k'amahanga k'ibihugu biri inyuma tutazi, ariko nkeka ari ibikomeye. none ko kubera icyo noneho Kisekedi atakomeje kubyemera ku gahato, yanze kwemera ku gahato kuganira na M23, ariko nanone yari yabyemeye, ahubwo yanze kubisinya. ariko nanone ni nako byari byagenze mbere, yari yemeye gusenya FDLR. Mushakamba, hari ikintu umuntu yibaza. Uravuga uti yari yabyemeye ariko yanze kubisinya. None yanze kubisinya mugenzi we yarabyemeye. Ubwo yarabyemeye yaranze kubisinya. Yarabyemeye yisubiraho. kuko yabyemereye mugenzi we wa Angola. Yego, ariko ahuye avuze ati gusinyana hamwe na Kagame arabyanga. Ubu se azavuga ko uru rwandiko rwanditswe n'u Rwanda? Ahangaha nyine nibyo bari bugire, ngira ngo wabonye ko batabura ibyo bireguza, bamaze iminsi bavuga mu bitangazamakuru, yaba ibyo muri Kongo n'ibyo mpuzamahanga, ariko uru rwandiko ruje gucecekesha n'ababahaye ijambo ngo bavuge. Yego, rero ku kwemera, yego, ari uko binginzwe. Uribuka ko babyemeye nyuma yo kugawa mu nama ya Francophonie. Yego, bagasinya gusenya FDLR. Yego, baragize bakajya gushaka amanyanga bazakoresha babeshya ko bari muri gahunda yo gusenya FDLR, bakemera gusinya. Ubu rero babuze amanyanga yandi bazakoresha kugira ngo babeshye ko bari kuganira na M23, ariyo mpamvu banze gusinya. Yego, ibi rero biragaragaza ko leta iriho naho itandukaniyeho na ya yindi yasinyanaga na M23, ariko yaganiraga na M23 igasinyana amasezerano ariko ntiyashyire mu bikorwa. Oya, ahubwo naba ni ya mbere je niko navuga. Aya bose ni bamwe. Kandi nge nanavuga ati ahubwo naba niyi ngiyi igaragaza uruhande iriho. Ikemera iti si tuzaganira na M23 ikamenya ngo
izabohoza igihugu cyangwa izabohora abanyekongo ku mbaraga atari ku biganiro? Mushakamba nta matayo nta mariko, bose ni abanditsi b'ivanjiri. Bose ni abanditsi b'ivanjiri rwose. Ariko se nta mikino bigaragaza ko Kongo, yego, yaba guverinoma n'abandi bayobozi bose bakuru bayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gukorana muri guverinoma ya Chirombo. yego, Bose nta politike yabo, ikigaragara niyo babeshya amahanga bigeze kuriya, noneho iyo babeshya abaturage bo birakabije. Niyo mpamvu babeshya amahanga Kongo nta buyobozi ifite. nabo baribeshya Mushakamba. None se iyo bakubwiye ngo tugiye gufata Kanyabayonga twayinjiyemo bamaze amezi n'amezi bagiye kurangiza umwaka batayigeramo, bakibeshyira ngo bageze muri Kanyabayonga. Yego, ko urumva wavuga ko uru rwandiko n'ibyo bindi biratugaragariza koko FARDC nako Kongo, ubuyobozi bwa Kongo cyangwa ubutegetsi bwa Kongo butunzwe no kubeshya, bukabeshya abaturage babwo. Ariko uburyo kubeshya no kwibeshya, ikindi no kwibeshya birimo. Ibi birashimangira bya bindi twahoze tuvuga ngo ibyo Kisekedi yaganiriye mu nama iyo ageze muri Kongo si byo atangaza. Na Nduhungire minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga yarabivuze. Ikindi biragaragaza ibyo William Ruto perezida wa Kenya yatangaje avuga ngo turi mu nama twibarije Kisekedi ngo M23 ni bande, aravuga ngo ni abanyarwanda, arabyemera. Ariko twatuwe urakoze cyane kunkosora, aravuga ati ni abanyekongo, abyiyemerera. Nako ubundi ikibazo ko cyari kimeze, barabajije Kisekedi bati M23 ni abanyekongo cyangwa ni abanyarwanda? Ati M23 ni abanyekongo, kandi avuga ukuri aho ngaho, avuga ukuri. Ariko ageze Kinshasa arabihindura. Ibi rero bikagaragaza neza bidashidikanya ko Kisekedi abeshya abanyekongo kuva uyu munsi babimenye, kuko bibaye ubugira gatatu anyemozwa n'impapuro ndetse n'imvugo z'abaperezida bagenzi be. Mushakamba buriya M23 AFC ni abanyamahanga. Colonel Nanga yayoboye komisiyo y'amatora ya Kongo ari umunyamahanga. Ntibabura ibyo basobanura, ariko twababaza ngo ntibabura ibyo basobanura ku mwanzi wabo, ariko twababaza ngo impunzi ziri hano mu Rwanda no muri Kongo, mwemera ko ari impunzi zifite ibyangombwa bya HCR bigaragaza ko ari impunzi z'abanyekongo? Izo mpunzi nazo arazihakana. Yazihakana ate? Ngira ngo birumvikana, ariko bwana Sentama wenda tuyihuje. Azabihakana, hariho guhakana, hariho no kwemeza. Yego, guhakana yahakana, ariko ntabwo azabyemeza. Kuko kwemeza bisaba ibihamya. Nta bihamya bigaragaza ko atari abakongomani azabona. Noneho rero ko abihakana akananirwa kubyemeza, niko gutsindwa kwe impande zose. Yego, niko kuburirwa gutakarizwa icyizere. Reka duhindure nako duhuze ingingo tunarebe iby'urugendo n'ubundi rwa Angola cyangwa ubutumwa bwa Angola ku Rwanda, cyane ko byagiye hanze byose bikagira hanze umunsi umwe cyangwa bikamenyekaniraho umunsi umwe. Ubutumwa bwa Angola ku Rwanda? Yego. Urabufite hafi? Ndabufite rwose. Ngaho butugezeho twumve. Ubutumwa Perezida Lorenzo wa Angola yoherereje nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntibwigeze butangazwa. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio ari mu Rwanda, yahigereye. Ifoto iragaragara nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uriya ubutumwa Perezida ahaye Minisitiri aba ari ubutumwa bukomeye cyane, ariko byagenda kose bufitanye isano n'ibiganiro byasubitswe, ndetse umuntu akaba atatinya kuvuga ko ari ubutumwa bushobora kuba Kisekedi yaringinze ati
mu nyingingire nyakubahwa perezida Kagame kuko twaramutengushye. Mushakamba icyo nakubaza aha ngaha ngira ngo n'ubundi hari igihe twigeze kubona intumwa za Angola, imwe iza mu Rwanda indi Kinshasa. Wasanga n'uyu ashobora kuva hariya Kinshasa kuko n'ubundi twitege ko hari indi ntumwa iza ku Kinshasa ivuye muri Angola cyane rwose. Ariko iramutse itabonetse yego byahamya ibyo twakubwiraga tuti cyangwa ibyo twavuga nari mvuzeho nti yego birashoboka ko ari Angola nako Kongo yagiye gusaba Angola ati mutwingingire mudusabire imbabazi u Rwanda ndetse munatwingingire u Rwanda ruzaze cyangwa se dukomeze ibiganiro cyangwa se tujye mu biganiro bya Nairobi, ariko kuganira na M23 twabyemeye cyangwa se tubikemure muri ubu buryo bundi. cyangwa se Mushakamba twitege noneho wenda intumwa izava Kongo ikajya Angola gufata ubutumwa, nabyo birashoboka. ariko noneho turebe ese buriya icyizere hagati ya Angola na Kongo kiraza kuba cyifashe gite, kiraza kuba kimeze gite nyuma y'uru rwandiko rugaragaza sinzi uko navuga Kongo, sinzi uko nayita, rugaragaza amananiza ya Kongo muri biriya biganiro. Angola irabizi ko irandase indembe ariyo izayitera serumu ryari izayitera serumu ryari ahubwo sinzi niba niyo serumu izayitera igafata. Irabizi ko irandase indembe kandi y'indyarya yego ishaka kwigira nziza mu maso y'abantu. yego rero Angola impamvu itabivamo yego ifite ukwihangana. yego ubwo kwihangana kwayo rero reka dutegereze turebe ikizavamo. reka dutegereze turebe, ngira ngo abantu babyumvise ko Kongo nk'uko yabivugaga ngo u Rwanda rwazanye ingingo nshya, iriya ngingo ntabwo yari nshya, yaganiriweho, ahubwo noneho uretse no kuganirwaho habayeho no kwandikiranwa hagati y'ibihugu uko ari bitatu, bagenda bahanahana ubutumwa bukubiyemo ziriya ngingo zatumye Kongo yanga igahagarika, igatuma ibiganiro bihagarara. Inama y'abakuru b'ibihugu ko ari bitatu yari iteganyijwe kuri 15 z'ukwezi kwa 12 2024 igahagarara. Mushakamba rero reka tujye ku yindi ngingo. FARDC yemeye ko iri kuraswaho bikomeye cyane rwose. Umuriro wabaye umuriro, ariko nahoze ndeba kwemera kuraswaho bikomeye, kwiraswaho bikomeye kurimo kurajyana n'amatangazo yo kubika. birumvikana bigomba kugendana. hari itangazo nabonye ribika, ariko uyu we ntabwo ari muri Rubero, yaguye muri biriya bice byegereye Minova, ngira ngo naho baheruka gukozanyaho. ngo la communauté bere piri a profonde douleur d'annoncer la mort tragique de leur fils, colonel Termo, mort survenu dans une embuscade tendue par le M23 dans les collines surplombant l'agglomération de Minova, Kivu. Yego. Ngo w'ababere piri banza ari abapiri ni bwa bwoko bw'epfiri ya mu banyanga hamwe n'abanyanga. Yego. ngo ufite n'akababaro gakomeye umenyesheje urupfu rw'umwana wabo Colonel Termo, urupfu rwabaye bitewe na Halo? Turi hamwe? Yego ndakumva nategereje.
noneho rigakomeza riti tu étais toujours dans la première ligne de front contre les agresseurs rwandais qui trouvent la quiétude de la population dans la partie est de notre pays va empêcher le papa colonel Telmo que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Ati wahoraga imbere ku murongo w'urugamba wo kurwanya abaduteye. Numvise useka nuko hano bongeyeho ko ngo ni abanyarwanda bya bindi twavugaga na kare. Si abanyarwanda ni za sarambwe zamwirengeje. Abanyarwanda ngo baje kubabuza amahoro mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gasoza ngo papa Telmo umusirikare w'umukoloneli niko yitwa ngo uruhukire mu mahoro. Mu Shakamba rero nakomeje no kureba kwemera gukubitwa hari n'ikindi kibigaragaza. Yego, hano hari inkuru igira iti à l'espace de 3 jours plus de 10 villages ont été conquis par le M23 au sud de Lubero notamment. Ngo mu gihe cy'iminsi 3 yego, ngo insisiro ni ukuvuga imidugudu irenga 10 yarafashwe mu majyepfo ya Lubero. Yego, baravuga Kasehe, baravuga Hutwe, Matembe, Vutsorovia, bakavuga Kahake, bakavuga Kahati, hari Mbongo, Mambasa, Isanya, Kasingiri, iyo ni 10. yego, bakavuga Mbolu, bakavuga Kahindi, Mutongo, Kangendo, Kisimbwe na Mbingi. Ni imidugudu 16. yego, ngo intare zageze Mbingi. Mu minsi 3 rwose, mu minsi 3 imidugudu 16 kandi ni ahantu hagari cyane. Arega nawe uri ngoma yikifatiyemo cyane. Ariko ndabona hari na Riento na Hakizimana Kabeja Didier nawe wapfuye. Uwo muhungu ndumva muzi. Ngo we yaguye Igoma ku itariki 15 z'ukwa 12 2024. Birumvikana ko yaba ari ibikomere yaba yarazize. Umuhungu ndamuzi, wabo ni hafi yahitwa Bihambwe. Nawe yarigize Wazalendo cyangwa we yarasanzwe ari umusirikare? Ashobora kuba yari muri FARDC. Ariko nta mugayo, reka bakubitwe. Uti nakubwiraga niba ushobora kureba kuri WhatsApp, reba uwo mugabo nguhaye. Afande Zimurinda Colonel. Uwo mugabo urabona muhuriye nk'ahantu utakwiruka. Ni intare yuzuye. Irasarambwe. Iyi ni intare rwose. Iyi niyo ntare. Intare rwose. Iyi niyo ntare, izindi no kubeshya cyane. Intare ni yisarambwe, nayo izindi ni inyiga kuba intare. FARDC bemeye bate? Bemeye bati rwose turi gukubitwa noneho ngo turimo no kuraswa na drone, kandi bo iyo bazirashishije bakababaza M23 barigamba, ariko ubu noneho bari kurira. Yego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashinja M23 ko irashisha drone zo mu bwoko ngo bw'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ikaba imwe mu mpamvu ngo iri gutuma batsindwa. Kamikaze Mushakamba. Kamikaze ni drone ngo igaba igitero ntigaruke, ariko igasiga itwitse burundu. Iragenda igatwika ibyihitanye, ariko ntikarangira. Ibi ngibi iyo babikoze kuri M23 barabibyina, ariko batsindwa bati nizo zaturashe. Nkibaza niba M23 ifite izo drone nubwo izo yafashe zaba ari nyinshi. Ibi rero bwana Senama byatangajwe na Minisitiri ushinzwe iterambere ry'icyaro Muhindo Nzangi. Yego. Mu kiganiro yaragiranye n'abanyamakuru, ubwo uyu yasubizaga ikibazo cy'umwe mu banyamakuru, yemeye ko FARDC ikomeje kwamburwa na M23 uduce two muri territoire ya Lubero
bitandukanye n'ibitangazwa n'igisirikare cya Kongo. Urumva ko batangiye kuvuguruzanya. bazemera Nzangi yavuze ko kimwe mu bikomeje gutuma M23 yirukansa FARDC ari uko iri gukoresha drone za kamikaze. Yagize ati inyeshyamba za M23 kuko bazita inyeshyamba zakoresheje drone za kamikaze mu gupasura imirongo y'ubwirinzi bw'ingabo za Kongo, bituma ingabo zacu zisubira inyuma. Nzangi yakomeje ati ingabo zacu zimaze ibyumweru 2 zigabwaho ibitero n'igisirikare cy'u Rwanda M23 na AFC mu bitero muri Rubero na Warikare. Ingabo zacu mu muhate wazo ukomeye wo kubahiriza umukate mpuzamahanga zahungiye gusa mu kwirwanaho, zanga kwica ibikubiye mu nama ya Rwanda. Ariko ku munsi wa mbere w'ubushotoranyi M23 yahawe isomo ry'intangarugero. Kugeza ubu ntacyo FARDC iratangaza ku byavuzwe n'uyu mu minisitiri. Icyakora amakuru ataragira uruhande ruyemeza avuga ko M23 yaba iri gukoresha muri Rubero drone zirasa amasasu zizwi nka quadcopter zimaze igihe zikoreshwa mu ntambara zo muri Ukraine. Aya ni amakuru nyine ataragira ikiyemeza yo hasi dusorejeho, ariko amakuru yo gushingiraho ni ibyatangajwe na Nzagi, aho yivugiye ati turi gukubitwa, ariko arangiye yashiramo asoza yigarura. Urumva ko iri jambo rishobora kuba ryamucitse, kuko yahise avuga ngo ingabo zacu zimaze ibyumweru 2 zigabwaho ibitero n'ibisirikare, arangije ashyiramo u Rwanda bimwe byabo. M23 yivuga ukwayo na AFC yivuga ukwayo. Arangije ati ingabo zacu mu muhate ukomeye wazo wo kubahiriza umuhate mpuzamahanga zahugiye gusa mu kwirwanaho ngo zirwanyeho, zanga kwica ibikubiye mu nama ya Rwanda. Aka kantu ni akantu ko kwibazaho, ariko ku munsi wa mbere ngo zakubise M23 bikomeye. Ibaze kwigamba ubutwari, ubundi nari umugabo ntigihabwa intebe, ariko muri Kongo ndabona bayigamba bakayandika. Mushakamba buriya ikiriho FARDC imaze guhabuka. Reka ngusomere inkuru ya FARDC muri Beni. Hano baravuga bati tire nourri ce lundi soir à Beni dans le quartier Mavivi Engandi. Mavivi ahangaha haguye indege nyinshi, yego, zizanye ibikoresho, zizanye n'abasirikare. Noneho bazana abasirikare benshi cyane n'ibikoresho byinshi ngo baje kurasa M23 muri Rubero. None inkuru igakomeza iti des militaires, aho hari kuwa mbere ni umusibesho, des militaires de Tshisekedi refusent d'aller au front à Rubero où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le régime de Kinshasa. Abasirikare ba Tshisekedi barimo baranga kujya ku rugamba muri Rubero, aho inkuru atari nziza, amakuru atari meza ku basirikare ba Tshisekedi, ku basirikare ba Kinshasa. Les militaires nerveux ont résisté à leur déploiement décidé par le général Chiko Chitambu en raison de leur faible prise en charge pendant les opérations de guerre. Bitewe n'uko abasirikare babafata mu gihe cy'intambara, abasirikare bigaragambije barenga ku itegeko rya General Chiko Chitambu bashaka kuyohereza Rubero. Urumva rero ko kuwa mbere nimugoroba bararashe ikirere kirashya hariya muri Beni. Igakomeza iti des coups de feu signalés à Mavivi et Ngandi à la sortie nord de la ville de Beni. Mu mujyi wa Beni mu gace k'amajyaruguru, ujya gusohoka mu mujyi wa Beni, abasirikare barashe amasasu menshi. La société civile de Mavivi conforme que ces coups de feu
proviennent de plusieurs coins de ce quartier peuplé de la ville. Agace ka Mavivi k'umujyi wa Beni ni agace gatuwe cyane. Abaturage rero baho bavuga ko amasasu arimo aturuka muri ibyo bice byabo. Il s'agit de soldats FARDC en mouvement de relève qui tirent en désordre pour s'opposer à leur déploiement à Lubero. Ni aba FARDC n'abasirikare ba FARDC bagize bati bigumuye, niba twavuga kwigumura, bitewe noneho bateza akavuyo, banga ko boherezwa muri Lubero. Situation similaire au quartier Ngandi. Urumva ni quartier ebyiri zo mu mujyi wa Beni. Mu quartier ya Mavivi na quartier ya Ngandi. Les militaires de Tshisekedi ne veulent pas quitter Mavivi pour aller à Alimbongo. Banga kuza muri kariya gace ka Alimbongo kugira ngo batabare baze barwana. Yego. Depuis 17h kuva saa 11 z'umugoroba, cet après-midi ubwo hari kuwa mbere, il y a des véhicules en provenance de Alimbongo pour la relève. Hari imodoka nyinshi zirimo ziva Alimbongo zije gutabara. Les militaires bout de l'ordre donné par Chiko Chitambwe d'aller au champ de bataille. Barimo barinubira icyemezo cya Chiko Chitambwe cyo kubajyana ku mirongo y'urugamba. Muba rero umusirikare barashe hejuru bamubwira ngo atabara ajye kurwana. Kana karasa hejuru yanga no kwigaragambya. Ibyo byonyine bigaragaza ubwoba bafitiye urugamba. FARDC rero yuzuye ubwoba gusa. Ntibyoroshye. Twakomeza? Yego. Hamwe n'ibyo ariko hari ikintu ngo FARDC itagirira ubwoba. Ikintu cyo gusahura. N'abambere. Kandi nabo ngo babyibeje ko abasirikare babikoze. Bati ibiryo mu madepo. Yego. Yabo bakajya gusahura iby'abaturage. Yego. Amakuru aremeza ko FARDC Minisitiri ushinzwe iterambere ry'icyaro muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzangi Tombo, wa mugabo n'ubundi ndabona ari we, nuko inkuru nyine izaje ukubiri ariko byose niwe wabivuze, yemeje ko abasirikare b'iki gihugu basahuye abaturage ubwo batsindirwaga n'umutwe wa M23 mu rugamba rwabereye mu gace ka Mambasa muri territoire ya Lubero. Aya makuru yatangajwe n'umuyobozi wa sheferi ya Bamate Mwami Tondoli Muko Sasenge ubwo yemezaga ifatwa rya Mambasa mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Ukuboza 2024. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kibereye Kinshasa, Minisitiri Nzangi yasobanuye ko uretse no gusahura abaturage, aba basirikare bagerageje guca igikuba barasa mu kirere, gusa ngo ubuyobozi bwo muri territoire ya Lubero bwaratabaye. Yagize ati abasirikare ba FARDC bagerageje guca igikuba barasa mu kirere banasahura inzu. Ku bw'amahirwe ubuyobozi bwa territoire bwahagobotse buhagarika ako kavuyo gake. Igisirikare kiri kwisuganya kandi turagishyigikiye, mwizere umukuru w'igihugu. Bwana Sentama n'ubwo inkuru gikomeje. Uribuka amagambo n'ubundi uyu mugabo ngo ni Nzangi yari yabanje kuvuga haruguru mu nkuru yabanje, avuga ko ngo bari kurwana bubahiriza ibya Rwanda. Buriya rero ibiganiro bya Rwanda bibategeka gusahura. Kurwana bubahiriza ibya Rwanda se, ibya Rwanda kubyubahiriza no kurwana ni ugusahura abaturage. Nagiye batasabuye umushakamba. Uyu mugabo rero yakomeje asobanura ko impamvu ingabo zabo zambuwe Alimbongo n'ibindi bice bitandukanye ari za drone za M23 ngo zirimo kubita umuriro nk'aho bo ari M23 barusha drone. Rero ngibyo ibya FARDC bati byose no kubera ko M23 kuturasa, bati byose nuko ko ari turi kubahiriza ibiganiro bya Rwanda kugira ngo twibe abaturage. Urabyumva ute Bwana Sentama?
ukwikura mu kimwaro ni ukwikura mu isoni kuko ntabwo bakubahiriza ibya rubanda barwana kandi noneho nta nubwo bigeze babyubahiriza icyo twavuga kuko turabizi henshi barateye nta na hamwe batateye, haba muri Masisi barateye, haba mu Isake barateye, haba Rubero barateye na Rucuru, buriya Mushakamba na bimwe tumaze iminsi twumva hariya mu bice bya Tongo banyuze mu ishyamba ngo bashaka ngo kunyuramo bakahinguka muri Rucuru hariya za Bambo, noneho abandi bagenzi babo bagahera za Rubavu bamanuka bakaza bakazagera za Kibirizi. ese ko numva bapanga nk'aho ari Wazalendo bazarwana nayo bari bazi ko ngo bizagenda neza ariko biranga birabananira, naho bafite amadepo y'ibiryo n'ibikoresho barakubitwa. ariko uyu munsi M23 birimo irabwira FRDC ngo merci. Merci cyane rwose, depo z'ibiryo, imiceri n'amakawunga biruzuye, amavuta n'ibindi, nyuma yo kubaho intwaro nyinshi nshyashya ziturutse muri biriya bihugu bitandukanye biri mu Buhinde, baherutse kujya kurambagizayo imbunda. Barabaha imbunda bakabongeza n'ibiryo. ariko ibiryo byo bari bahaye pe, harimo n'amasasu n'ibiki. Ni amadepo, baratanga imbunda, bagatanga ibikoresho, nyine baratanga ibiryo umusirikare akeneye. Hari n'abantu bavuye ati M23 irebe itaba byarozwe, ngira ngo byabagora kuroga stoke y'amanuza angana kuriya, kereka barabizanye bateganya kuyiha M23. Ntabwo stoke ingana kuriya bateganya baba barateganyaga kuyiha M23, ariko ikiriho ni kimwe, M23 nabo sabana bo gufata ibyo babonye cyangwa kugenda batoragura bashyira mu kanwa, nabo barabanza bagakora ubugenzuzi bakizera ko ibyo bintu nta kibazo bifite. Yego. Twagana ku musozo. Yego nibyo, twagana ku musozo. Reka dushimira abari badukurikiye rero, tubibutse ko twaganiriye ku kuba FRDC yemeye ko irimo kuraswa cyane bikomeye na M23 hariya muri Rubero ndetse n'ahandi. Ikindi ni uko FRDC bemeye ko abasirikare bayo basahuye amaduka y'abaturage muri Rubero mu gihe bahunga urugamba. Ingingo ya gatatu twarebeye hamwe uko Angola yohereje u Rwanda ubutumwa. Hari intumwa ya Rwanda yaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Antonio Tete, ariko si n'ibyo gusa, hari n'urwandiko rwagaragaye uyu muminisitiri yandikiye mugenzi we Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, rurimo ibi by'uburyo ari Kongo yatumye iriya nama y'inyabutatu ihuza abaperezida b'ibihugu uko ari bitatu itaba igasubikwa. Abakoze rero mwakoze kudukurikira, twongere twibutse abashya gukanda subscribe, ikandwa rimwe, twibutse bose ko bakanda like kuri buri nkuru, bakande share kugira ngo inkuru yacu bayisangize inshuti zabo. Ibyo bishobora gukorwa inshuro nyinshi biterwa n'umubare w'inshuti ushaka gusangiza inkuru. Ikindi mukande kuri comments, mwandike, mudushyikirize ibitekerezo byanyu birushaho kutwubaka. Ijoro ryiza rero ya Sentama, Mushakamba, mikoro yawe. Murakoze cyane bwana Sentama, ugire ijoro ryiza, kubwe neza, bari badukurikiye namwe mugubwe neza, turabashimiye byimazeyo, Imana ikomeze ibaha umugisha.